Mo tiba mu tobo teke. Dini pakama lutako your best life now. Na tao mu agregata a kei. Do mera asadu lui. Malo pokwi ta adu sa apukwi te pa. Le koloaklo ne sura le breaking the barriers of the past ini lo. So pake yo ata suwe. Patabu yo patai puer ta sibli kena lo pedone bakaro ta kweta ya to le pakamalu li le pa kuba kute te pa kwewe do your best life now na tau mu vegeta kei asadu lui le mera ba ma lopo kui ta du sele atrodi ka pate te pa breaking your barriers te pa ini lo akuta do ka saya ko do pa sui ke pa Porque na kela le Krista mi kola pa yoage amen. Di sosfia ne siweda le potagaga me ule kripu do me ta te tolo ta lo lidpa pukui we do ta kela keli le toli ne lo ta bor ko ne pe do hikada ta sukamu lo li ta kuto palo lo li muni muto Allo lite de pale certi kapwa ini lo tale certi kapwa te de pane adekeni mera ti koge a tu the new te de pa ta peta pra a tu the new te de pa ta kota keta khita seta phota ya ta te de pa I do ta seta la a tu the new te de pa le cer kapwa ta kuba ku te klo kle te de pa le cer kapwa akuta ni do pakaba malopo kui ta adu certified ini lo mi kwate le palu kulu kweta pa de khudani do pa break the record certified ne lo kopione ne Olympic record certified pa break o pa le tele kwi o do dine so ne do world record certified siko bata mahawa kwi o the champions certified siko uto to te pataga bataga lo di sosiale te ba pale ta allo li de pa bukui we do ta kele le to li lo pa isela po le we go le pa mi kne ke ka sagatoni we te pa ne e do ke o da le da e kupatu nya pu ne lo ako da ne do ta allo li de pa ne na pa te kui mitani ku da ne do na ke to ke pa ato te te ba ini lo akuta ni do tamalo de pa kweta de te da le ta du I o le na ta pu ni lo akuta ni do your best life now na ta o mu age ke ke ta me ke ne we ta du no ta so ko mo ta ku to pa lo ta pa tu pa ta gi ta ma te pa ini ni o da le pa ta ki pu ni lo break o pama lopo qui ta du soti de pai mitani kuzani do pori da leta kota kheta timiti ta pune lo kuza do yemushi sadu te sabu khune siweda yoapakasa katota do pale khuri do siweda ti o le kse lo I amali kopio le po le kse lo de ksa yo tilo ta do pa katota do pa basankio de po le kse lui te bo yu ko te tiba pakaba lady ta sunya ine la do pa kweta te ga te da ta ma lo chimiti mi ne mera teni I me muni ato le no golo na ka ba umu ato ta sukumu ato ta patu pata ato ta kuto palo ta sete ta ato do lila tuzenu ato do kopione ne na ta ma ato te pa de na ka ma o kopione di do na ka leta sumenya do na ka doni ba ta agi ka te ne lo ta me sra do ta ma me sra pa ta pa ka te li do tuta to ka ba ta ma ato kisa lo wi sha ya se du kusite sapo nui ne siweda ta tuta to ta pa ka ba ta ma ato kisa lo ta me sra ta pa ni ka te kwi li ni lo ku ta ne do pa ba u mu le ta pa tu pa ta ato I ne lo a ko bio ne ne ta bo ko ne me le lo na ta so ko mo ne
you are lelo na ta umu te weda ini lo ada kene ne papa lo pano to puwe do malo eto do tata kun no le akopione yeta soi soko pu ba basado papa twelo ta ti ke so do lo akopione ne pado ne ba ta umu le pwe le pe si pu ko pu basa papa twelo ta ti mo Matilo to go baza, a copione pacelo, quilo baza, he malo to go ta, ne malo ta a gregate, no, away in the pama to toba, basamoni, no, papa twelve baza, po moody shibuko with teomo, tagale leta pita mataga, ole shilo ko, tagale chula ko, the tilo ta, basankiani, your best life now in it, the metele tejuba. Mir kone pako muta o mu agregate le sipo khopo da yetao su clean tagi wen no bu basamoni da ye obadi ke sodolo ye peto ti ke sodolo ye leta kita ti ke sodolo akopya ni ye katuta yo ye rilo bathelta ti ke soro yetao su clean da tagi no akopya ni tui tho blo ta su ta sa ba ya ta blo ta ki chi kui ba ya ta blo pa su ke ta pa ra ta ko da di ni lo ta blo ko ni pa lo ta di ni ba sa ke ni da ta me ta di ni ba ko bi ni your best life now ni na ta mu agree ke te ni ke lo na pe lo le wo ni we agree ke te ke lo na o ta ni ko bi agree ke te ke lo na ba thwe lo ta e pa ba u do ta pa tu pa ta di ni lo Yoko situ no ba basa leta heavy heso to sit kini ye he ke ta pueta kalis pa te ke solo ye to di da to a basa wa oda pe le yu bolo misa da leta sahi boda te ke sodo lo ta pueta ta kalito basa ke ni da akraba poda puyo ni ke sodo lo ye to boro kone patu pata Pay abba lo, okay, your best life now ne, akapione pakodo, akapione ne, ta lo, le pagoda, poe, the le papa shipo, kopo ago, atapatu pata ine lo, do tamalo, tamit mione ta shune ne, lo seke ta shulo, akutane do ne mi odo, ta shulene ta umupune ne, ta umune, kalo seke da, ta shulo na mi uro ta mane le ta umu puni na ta mane ni kalo ki weda ta mane le na punali your best life now ni mi umu ni da na ta umu agri ka te ni kalo ki le na du po ta po shi po ko po te pa pu ni lo do pa kwa ta se da khe yo le Katini me ule na ta umu putike a copione na kaba odo a copione ne tatu suta sutu ta getu pota wa a kwetani ane da tale somu sheni kasayo a koto le te ta supu do kasayo a te no me ule a pulo a weda break weda barriers te pa tanibu a copione ba toto kwe le paro no a copia a nonya pu do away ne chikada ke tabu not a so ba kai ueda le a copia ne comedia do ba kwa tu ba kwa metale do ba kwa da ami po ata ye lo ata ni tu ba a ku da ne ke sa yo ba ti ni me u ta tu su ta tu ge ta tu ku ta agrekete le away a pu do le copia le me u ku da ne do away ti ba da te ta sule me u o hutane do awe pueke do tatu du ta du do awe heke we da su sopa no do awe da tutoki we da pa Israela po te me tele awe ta umu atoba me me kone do apoakali ata umu no atotoke ago ine lo mo yo suike pueko di kono ade ke Patabu yo patai pue do ta sibi ke na lo patau mu puta kota kete te pa uwelo basai papati ku yo te tiba taku tago te pa uwe paso kora taku tago ta kota keta te mitita do tata leto do tapatu pata alo li te pa lo letane kuta do
resources tamalu to sedu itu lu pueda te pale pakaba mat hote qui tale asserti ka pate par break the barriers no tale atita pate pakaba mat hote qui do pakaba umu ke ta umu to pu ke te la we ma se do su pale krisa mi khode ke pa yo ge amen